কত আছে প্যাকেটটা দেখুন একটু খুলতাম না what is the price COD 14,727 so here is the payments they will pay the money now Raju count the money before deliver the parcel so after counting the money we will open the box because we have to check the box before we leave because it may be scam or it may be fraud it maybe something is missing in the box so we have to check ঠিক আছে নি so now we have to opening the box so here come the chargers into order separate charger doesn't come in the box Galaxy F23 so let us open the box এটা বাজারে 23000 না কত এটা 13000 দিন শেয়ারি এই বিগ ব্লেন্ডেজ অফার ওখানে চলতেছে অফার টিমো গ্যালাক্সি F23 সবই আছে সবই যোগ করবে এটা একটা আর অবন লাদেন তালা দিও অবন লাহারি কান্না एक ब्लू कलर तो कितने भाई क्या से ऑन करो ऑन फ्लाई दे दी ओ जो वो तो सही 2000 रे मोबाइल लो का कोई केबल ओवर আছে না ওর কেবল আছে মোবাইল থাকা দরকার গেটা বাজে ঠিক আছে 5G তো এটা বাজারে 23000 তোমার ক্যামেরা কত দূর ঠিক আছে নি okay hello guys welcome to my YouTube channel once again tinini video lai ekta mobile Samsung Galaxy F23 5G flipkart order mani big blendage dra mini dam to price 22000 something ang mona manha offer dra 13,499 okay so ang already unbox khaijak order delivery nongni sakang ani lai je সময় nang jekun mobile dami jinis order lai delivery sakang unboxing khlai check ma khlai kani lai mobile bisi maybe fake scams or maybe something missing arang mai like actually mo ania mo serna no phung last the Samsung Galaxy F23 aqua blue color actually in logi charger mania charger check extra separately order thela no boso offer manda big billion days the like this mobile color okay mobile color no nagi ang phung mai this is the color already unbox khaijak like about the website name baskan kluha so guys here I only ordered one mobile from Flipkart and I have already done unboxings in form of the delivery and this is the mobile Samsung Galaxy M23 5G aqua blue color so actually this is not mine to whom it belong. I will show you the owner and this is the chargers okay here in the box we got only the handset and USB handset ke mana USB cable ke mana aru moha mania anu khulai USB cable bini bai separately ar ke ha 25 fast watt adapter chargers Samsung ni order maraha samye tane Samsung ro tabok charger ya F23 A33 sida joto charger ya bok no far charger no USB type C
Bordo thile. Oh, itu daun lu. Itu. খুব ব্র্যান্ড সে একদম খুব দাম সান ওকে লাইক ই মানে ওনার एक्चुअली ওনার आं गया ओनार सोर आं फुंबाय जाबो आंनि जामाय बाबु एक्चुअली I am not the owner of this mobile so मालिक सोर अंनाय आं ताबो लिंखौ आंनि जामाय बाबु so I am not the owner of this phone so actually the owner is here my son-in-law please welcome आंनि जामाय बाबु बिजय नायनि बिदि मबाइल से like Samsung Galaxy F23 जों फ्लिपकार्टनि बिग बिलियन डेज दाबोथ' सेल चलियो नक जुदि जरा मुसुं नाय नक ताबो फ्लिपकार्ट एमाजन जत जागा ताबो सेल चलाय दङ नक अर्डार रेडी निमसु हलाय आरो लाइक इमोहा बेस्ट टाइम जेकुनु मोबाइल बा जेकुनु जिनिस नक अर्डार निमसु हलाय लाइक Samsung Galaxy F23 बो आगिनि जों Samsung लानि माने दिनै जों फाइनाली जों जे बिग बिलियन डेज अफार जों वेट खालाय जों तिने मानहा बिनि प्राइस दङ 22,000 समथिं लाइक जों अफार रै मोनो प्राय 13,499 13,499 बा एडाप्टारनिफ्राय सेपारेटलि जों चार्ज पे माखालायहा जों मबाइलनि मबाइल दाबाव नों मबाइल माने तंथौ जाहादे तंथौ जाहा मत खुशी सेमसां आंबो सेमसां इउज खालायो बुबो इउज खालायो सो गाइस नरक जुदि मबाइल रक जेकुनु इलेक्ट्रनिक गेजेट जेकुनु ताबक अर्डार मसो हलाय जेकुनु जिनिस नक ताबक फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज अफार चलाय दङ एमाजन चलाय दङ रिरक सुम लानिमसु हलाय नक नाय अर्डार माना मिन्ट्रा थमरक ओके सो दिस मास बाय